ngaba bakamarade bakina nguvu bari kumwe na Timurida mwenyewe Juvenal. Aba basirikare ubona makenga ari kunguka babarekire. Iyi aba nibo babyishe nyuma. Sawa, merci, karibu. Urabona abapolisi b'intare za Sarambwe yerekana naba abapolisi bafashe ibeto umupolisi Kisekedi zeraga ngo yaramutengushye Kinshasa banke yibwa, ariko reba abasore kabisa bameze fresh cyane, ubona ko bakora akazi neza cyane. Mwana ndake rero niho mbera kaga ubu ninjiye ahangaha kugira ngo gahunda zose zigende neza cyane ahangaha. Kamarade mambo vipi? Safi. Aha, urabona rero ko aba ni ba kamarade bari kwinjira. Kamarade viva. Yes, mwana ndake. Bayona. Vipi? Safi kabisa. Mambo vipi? Ahangaha hagiye kureba salama. Nasi wenyewe hiyo. Msikie vile, sana nasema hivi, nasi wenyewe. Ya kwanza nasema hiyo. Ila pili, nasi wenyewe hiyo. Sawa? Haya kwa sema hiyo. Jambo la mtaa. Mapolisi hawana shida. Wacha niongee kitu kimoja. Kwa majina wananiita Colonel Mwamba. Lakini wapolisi wangu wa kwanza ni nyinyi. Kwa tunaelewana? Ndio. Nikapenda mwezi acha Goma polisi mwana nusu. Ndio. Nyiragongo mimi natia polisi mwana nusu. Ndio. Na huku Masaki. Lakini wa polisi wangu wa kwanza ni nyinyi. Ndio. Zinyewe mnatosha. Ndio. Sawa, nimero yangu ni 097 52 42 100. Sikia tekete. 097 52 42 100. Sasa nimependa niwaambie kitu moja mbele ya mheshimiwa guverneur wetu. Ndio mzee. Sie polisi hatukate amana. Ndio. Lakini mnaona haka kakitu. Ndio. Aka wanakaita test ya alcohol. Mwili chama sisi jeshi hatukubaliwe kunywa pombe na kulewa. Nanye polisi yangu hamkubaliwe pombe na kulewa. Ndio. Siku yenyewe motare unakamatika ushalewa, ninaambia wa president wako nasikia. Ndakukata amani. Haiko mimi kuona na vitu ni haka tu. Tunaelewana? Ndio. Ninakuja ukinga, kaona ulilewa, kanaonesha ushi. Ndio. Mlezi ikanafanya aksida, akifanya aksida Goma. Kwa nimera niwaambia zero mwizi, zero mzalendo, zero alcohol, zero trakaseri, zero amani. Sawa? Lakini hapa mtalipa amani. Mnajidanganya hapa mtalipa. Tuache ulezi, tutakuwa tumemaliza shida yote. Kwa responsable tuhudumie familia zetu. Yes, urabona rero ko ibintu bimeze neza cyane. Abapolisi b'intare za Sarambwe, uburyo umuhanda umeze, uburyo umutekano umeze, ni ukuvuga ngo umumotari wese ari oblige kuza muri stade de l'unité, n'obligatoire kuza muri stade de l'unité. Ariko nihe mwabonye abapolisi bakora umutekano gutya kweli? Nihe mwabonye abapolisi bakora umutekano gutya? Nihe mwabonye abamotari none bafite ijambo? Mota busi mufite ijambo se? Ubu mumeze neza? Aha. Ariko ngo hano hari abamotari bahashye. Abamotari ba territoire ya Masisi. Nyiragongo, Rucuru, hano muri Goma sasa muri. Abaruberu ntabo? Abaruberu? Pero simbize ariko sinabo.
ya nguko rero uko umuhanda umeze, abana abapolisi ndi inyuma ya stade. Iyi stade ndimo ni stade de l'Unité. Iyi ni stade de l'Unité, ni stade de l'Unité. Mwana ndake se muranshinje, mwana ndake muranshinje iki my friend? Mwana ndake muranshinje iki? Mwana ndake muranshinje iki? Mwana ndake muranshinje iki? Ntacyo kunshinja gihari.